मैम ngasigi rules ki reading yeng se ko haidi rules ki reading se the group 1 group 2 haina khai dok se ko group 1 group 2 hai ba ya thadi haidi number 1 choose tok sira natraga number 2 choose tok sira hai ba mind ro ko adugi 1 2 du gi arak pa symbol lama ko symbol du gi guidance kai lege hai ba to ngasi ki energies kari no aina khalli se adugi matung ina mai yeng min se ko adu sidagi ai nung ani kha lok thoe ko mai to ro dum haidi ola ga dum lok thoe ola ga lok thoe ba nung sidagi haidi group 1 dana sida leire ko group 1 sina si leire aduga group 2 dana sumaina leire ko haidi I mamba symbol amane arrow mamba symbol amane lae ko ahamba I manba symbol se ko I mamba symbol se thaba inkhang chak tawba chatpa matamda mai pakpa adumaina gumba oibado haidi pot sing se phajana badum balance tawra tawba ngamgani ko ngasi goina wakan khanba matamda jo khatang hai tar khatang practical oina khanbi ba ko haidi kaino ma taw matamda koina e si se khantharaga gumba tawbi ba ko thaba taw khantharaga haiba ya thadi kaino hai kan se da अखोगी कहीं से को हाइडी लॉजिकली है तारे को लॉजिकल थॉट्स कुंबा हारा सिने को अदुमाइना कुंबा ओइना ओइ को अदुगा मकोक चिंगागा थबक तौबो खोटप मतम दसु कानाबो ओइ को हाइडी खितंग अइना कइनो म तौदोइने खलसे मयाम गी दमकता अइना खितंग मकोक चिंगागा अदुमाइना कुंबा गाइड तौरगा तौबिबा अदुमसु लेरे को हाइडी नंबर 1 गी खनबा सिंबल ngei se ko अदुगा अनीसुब सिंबल सिना को चप लेपग ओइना लेरे ngasi gi oina chap lepaga leiba हारगदी सिदा केनो मूवमेंट केमता लेतबा खतंग डिले ओइबा गुंबा दुमाइना गुंबा सु ओइरे को अदुगा अमरोम दा मुलेना को इमोशनली गा ओइरगा हादि लोइना म ब्लॉक तोक्सन बा हाइतारे को खोजे वाखन नुंगाइत्रगदी चटनिंग दबा खोनिंग दबा हेक जो फाविना दुमाइ तौरगा हाइदि थवाइ नुंगाइत्रे हारगदी ngasi थबंग मयाम म तौगदबा लेरगा हाइदि तौबा ngamdabdo pangthokpa ngamdaba दुमाइना गुंबा ओइना लेको सिदा लेपथोगा लेबा हाइतारे को अदु लेपथो लेगनो को हाइदि फ्रीज काइना हाइबदो खोगी हाइदि अंगांग सानबदा फ्रीज काइना गा लेपगा दुमाइना गुंबा लेबदो सिदा चप लाउना लेपगा हाइतारे 1 से चप लाउना लेपगा दुमाइना तौर हाइदि आई मानबा सिंबल से सुमाइ तौरगा लेरि को अदुदुना दुमाइना हाइतारे साइकोलॉजिकली एंटर इमोशनली ब्लॉक तौरे खोले काइना गा हारगदी जस्ट अदुदा वर्क तौबियोबा अदो सिदा लेरे अखोगी ngasi gi oina runes ki reading se मैम थैंक यू